Abraham Ben Mushe entokwa woni Duncan Williams okon woni Dr. Wusu Bempa kon odi ko bishop obi nim so odi akwasofo bebre so omomo ye mpanifo sa entokwa ni na menye wo di be fe so jai mpanifo ni ntokwa ne fa bla meme so eya me de e wasem na wa be kan no enti me ba be reply na san bla back bi nta sofo mpanifo na wotu woni asi omo so emle dadada ni na me pese me ne wo fight one on one wanim te se kuraba Abraham Ben Mushe wanim eti se emma ekuraba eye me na maya kwankire tia wo Abraham Ben Mushe kone kofa baabi kobusam semeboa eye me so fire woja maya kwankire de tia wo Abusia ya share afiase na kenim se afi de new trend na ewem fu se yesi akofofro mu dia se afofro na enema fofro na nkebeko na so busia se na entisa fire oja aka ne ho dendende ewo media no so ama media no so ayedeja ne nyina ani beef bia wo pese se ye wono na peo se ye beef no da ho de na fe na oba visit beef na eno ne yentimi nche ye beef bia bekoso ewo ono fire oja ene Abraham Ben Mushe ya wo da common sense family no ano entem sa beef no munsem and I'm a day ever so na make I will say too much GH and I will maybe so wish subscribe my page na fe near the Banosano upload the biaba on sa a bit to me I can a Prophet Dr. Abednego a contact a good screen no ase a busia fan and introduction como soon sumo help be a win name say a juma na wash share on crata some na wa buchi na ye basa baby na wo pen na won sanka obi akọ baby edi to mo kwa drew ha me ahwe woni me aka che say I'm sorry e kire wo say wo bibi di wachi a e wo say onya me nipa bia ne nsem oden no tim twitwaje wo edi free sa kwan no say nti e na make for Dr. Abednego edina ma na say ebusia ye to aye nsam no so a ye nim say fire oja ne be na hini de ne papa yi waka ne ho media no so ye pa ne wa obeka no no won fa ho nche nkomhye so de wo di big from 31st pa ene ye nim say Abraham Ben Mushe so eye nipa bia wo no wo hyeda anje Bible ni ni sa Koran wonyi ni enu nti asofo kokudam bebre wo Ghana ha wabo mudin epe senka wono mienu ebehia no madi Bible no mu abayabaya no akere mo se Bible na wo mudidi no eye scam eno mo de scam ya Christopher eno ena emre bi atwam Abraham Ben Mushe ekoye video ebo fire wojedi e kire se fire woja no wono no oye hia ni ba bia nka ye ka 7 ka no wonka ho ena wode na adwene akofa Bible edidi nyame ma ho ena enne wonya ne ho se ya tam ni enim se fire woja sa video no wante na so fire woja be kire se oba kwa adwane na wo cha na wo ye ne hu yi wo sheda ye ne hu yi boabo ne hu sie ya enne waba abonten abefre Abraham Ben Mushe aka kire ne se the battle has been drawn so wo se wo ye be ma won famra entokwa wo kan so fo mpanifo ni na fire woja kire se waboabo ni nyina no ono ene Abraham Ben Mushe omu di ba besie ni se Abraham se wo ho a fire woja so be kire se wo no so e wo ho pa mun kan ti Abraham Ben Mushe no mo he video we ansana matwaso Abraham Ben Mushe entokwa woni Duncan Williams okon woni Dr. Wusu Bempa kon odi ko bishop obi nim so odi akwasofo bebre so omomo ye mpanifo sa entokwa ni na menye wo di be fe so jai mpanifo ni ntokwa ne fa bla meme so eya me de e wasem na wa be kan no enti me ba be reply na san bla back bi nta sofo mpanifo na wotu woni asi omo so emle dadada ni na me pese me ne wo fight one on one wanim te se kuraba Abraham Ben Mushe wanim eti se emma ekuraba eye me na maya kwankire tia wo Abraham Ben Mushe kone kofa baabi kobusam semeboa eye me so fire woja maya kwankire de tia ma pamu hu nipa nyina opa kone kofa baabi ne busam se menye hwenti a wa nyame panyanim enti bre na wa start a wo bre na nsen no Abraham Ben Mushe eye mesofu fire woja ana maya kwankire de atia ense wo nyankopon te ase ade nyame anim ayefom wodi Yesu Kristo dim ayefom no so obu mi se me ye jani o me ye fake you akwanche ne be ye dwuma mani pe ne hu se nyame wo ho afi na wo be ble wasase so munte da Abraham Ben Mushe ye ka
Facebook for Muntie, mon share video no. Video we see na video ni koso no mon share video ni koso no mon yadi Muntie Small boy. me a small boy. Small boy. Okay. 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 Now, what's your assembly? I become when you're meeting with Liberty. Okay. When you say them. Okay. So be glad to me, fire with you. It become me, Abraham. Mon show. Abraham be mushi. And then what to come and see when you catch you be so be you any ba. Fire with you any ba. Okay. Okay. Mon cher. Say fire with Jack. You soon okay. Hey, Moshe, now why don't we use swap? Voice now, or my say a zombies now from CSF one. Okay. We use what I don't know. I do a bad was here. Hey, what Jimmy Papa Papa. This year go share yo. Now once in your phone go to where Jimmy was your life. And your social media out there. What did say? Who was said to the Ufa, boys are almost yet dirty job. Emma, Anna, with the phone I did scour cheddar with you. Mission and Sumano. So will be Yeniba. Will Yeniba pay the jail? Only and twice will do. Addition from Muntie and Unqua at a Tiapon Coswampa. Who be a vessel can be ready to suffer the price for being truthful. Or 50 years you. As where Jimmy Roth, Abraham Bemushi. Many a lot of enemies. Just for saying the truth. Oh yes, Moshe, we not down for Papa Biao. Now who the Papa needs it, obviously down for Papa. Me that's it. Oh, that was starting CSF. Enlighten you who say you are taking the right course. Engineer, yes, you have support to Kakrano. We pop when some would bread. That's it. Ungratefulness, you know. That's it. Okay. I didn't know piano and tia. Now, need to put it to my basa. Who percent the Piao detectima? Piano and Benantia. Abraham Bemushi. We are not at social media. Now, Omoma Jumu and Mrena. Wow. I is a zombie, so we do a chair. Omunimuno. Now, catch it at your feelings. They don't know you. Your pet, you are glad you got to a drum set for yet more, baby. Oh, quite to be glad to be a whip in the Jumano. Now, we say, who person will detect many panels. Sir, fucking boy. or bread off. We are ready to have a good people. Last year, no. Abraham Bemusha money. We are one of the best friend. I'll be flexing. Oh. Hello. Hello. I'll be flexing. Hello. Yeah, my busy. Why? I be casa back. Abraham Bemushe versus Don Babalistic. C'est babalistic, c'est balalistic. Mi pominim dini ye. What did I say, my bamisho? Anna Don Babalistic. I be reply no. Hey. I don't know the reason why people were calling me. Hello? Fine. Pacho, yen chat. Why? Me were live. You. Abraham Bemushe. What did you Dan Kamuri Yam attempt?
Adanka Muriam obetimi de ni 1 year salary asha woni wabusua ni na Abraham Bemushe wabedidi Dr. Owusu Bempatem what did dia soft one penny for baby atem omon kan ma aduane kora betimi asha wo ubedidi Dr. Ojabatem ni gates man salary ebetimi asha woni wabusua me beba wo so Abraham Bemushe wo se da me yehia ni biba ana maye dai ana mede hono mantini ye on say wanya on unya 45 na wo ko 50 years na wa mbobla na tu ni jimi e wo social media wo mfie 40 something wo ko 50 years mu papa kokolawa young boy te sami wani breme na wo ka say uko di bronsam achi no now ni say wo jimi no bronsam ba mu ayeye wo de akoya oye o act ya odi ko aduro so mu wuye baba spirit e ko aduro so na wonim say bosom no betumi aboa Abraham Bemushe bla 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 fa wo jimi bla life ya wodi di asofo mpanifo atem ni na me na me ni obehia because me na me ye we be ye wo ya Jimmy papa Abraham Bemushe se sasa wo ya dane kwase bi wo social media watwa mfie 40 obefra me se me yehia ni bi ba enokra na me nyanya ni ba sai ene na chese nyame wo ho enti wo hia ni ba de no to nyame so a wo nyame kai no na nka me yesika ni bi ba a na chese Jimmy Abraham Jimmy wo ye panis Jimmy bla life me pesa na wo join me ade a wo betwan abaya ne se wo betwa ntrat me so asa uni bibie bie ma abaye de atia me come life on se Jimmy nti Abraham Bemushe wo start back ya bosom ene mahama ne de ni si akonya so ya amani podua ye ya konfoni na atotwe ye de nyankopon asem ne ma no okwa twase wo da Jimmy wo social media ye de mahama esi akonya so ne ya amani podua ya amani bosom na wodi wula YouTube ni adwemu no omunim se bosom eye nkwase asem ye mani nyankopon asem twiro kronkron no Bible na wo si akonfo abrofo na de bedada ye en de ma John Dramani Mahama emra abrofo ni na atete wo hwebi edu 31st night na Abraham Bemushe obi a kire wo se Jimmy 31st night wo mo abekasa bububu 31st night wo bia ma wo se Jimmy me na ma ya kwankyere tia na wo beguso wa blessa me di so fire uja se me nya kwankyere ntia wa Abraham Bemushe na me de manoka nya me ntwa meka won said na omo ma usika wa bloche na obia snobo ene babalistic don babalistic o se won ta wachi e share wo video e boa wo no wa yini boni aye ene onu mom na e fight back onu mom ka bia ma me se wo ba be di me matem unya mfie 45 years na utinungwa na ugusu yusu tobo curtains ya still ebe how youth wo mudi omo atu nyame hye nyame kai wo mo come life me say this time yeah why ya so for telephone na me na me no be fight say my ready kokobo bloggers for panom starting ni me atem mo yan kwase asem asa boy we kan ontimi hwe ni ma 45 to 4 or 50 years de bia what is social media where Jimmy sin will be mo ya sama waka wa family wa abetina wo platform so ana wo kan se ya kire me so for mo ya sama waka mo ye jo ya mo video we say na video we ko so no my ya kwantreti ya no oh black was your boy muntie meme ya small boy onyeni ba me de komani ble ana ma betina nungwa me hu se bibini adimi na nkwasi asem bia beka urade bia kofo bedi wache si omre me manya me ho twom akoye Jimmy tan
Hey, won kwala 9 na wo ko 50 years na wa mobla na to ni Jimmy wo social media Abraham Bemushe. Ye kan kwasiampafo a wo kan ho bi. Because na menim say wonim nyansa enti wodi nyansa ne bebobla ti sa wo nyansa ni na achi ne wo se me akola ketwa we etimi di nyansa beto nungu asan san ho dia ene wo ye Jimifo mu Jimi ni me na me di watem mon tagin nanka wo mla so she you call yourself you have common sense ya wo se me akola ketwa ye hia ni bi ba Efri kurasi abatu nungwa abeye ejaw sa na wo pesa wo kire o mabeye ye cham sa na wo pesa wo kire enya wo nyansa na wo se wo na wo de titi youth no e won yefa because nyansa ni na yeye o Jimifo onyeye okwase anyeye o nyansafo na yeye enti Abraham Bemushe wo nyansa na wo de tena nungwa na mo se mabeto wa maye on akwana kasa me se akwankyera me yeti na se me kosane no or boredom. This is simple. Na me ya Abraham Bemushe me pamacho wan obi a me kasa de ntina maye no. Otimi ya me ma me ya me papa. Otimi ya asofo mpanifo sese o mokwase nyina. Na okwase bia nsen because okwase na enyeye. Okwase na otenase. Ema obi fre kurase. Ebe krom, ebe tun wo krom, ebe ye yesen no. No, that's a rented down. Stupid boy like you, Abraham Bemushe. Ewurade a wo born in sopani Yesu Kristo adin di agronta no me aka woni wasifo ni na. Afekwa na wo be senki wa blabom. Hwe nkwase asem a wo ka. Se nya ni bi ba Abraham Bemushe, wa wo yesikani ba na wo ba nungwa ana wo da so ti nungwa. Eyusu curtains ya Togo for curtains. Ana obi a me menya 45 years to say wo me rent. Menya 50 years to say wo no Abraham Bemushe me rent da me kasa Yesu Kristo di animonyam. Ene Yesu di dan be free sukra be siwo de ba be siwo ama me. Menya 45 to 50 years Abraham Bemushe me rent to say wo da because me di Yesu ho adanse e. Me di nyansa na wo se wo no na ansan. Usim ye yeni biba. That's opposite of yeni biba yesikani ba. Na wa yesikani ba Abraham Bemushe na ugusu renti wonungwa. When you 45. Oma woni na ye potopoto. Minimum money na. Ana ugusu renti sikani ba. Anya ubusum na ade hoto no so na me se nyansa ni busum nim. Montage no me hwehwe Abraham Bemushe wo mla life. Na akwantra ma yetia ni ntino o kasetia me no mo hwe de oba be reply no so be to me di fire wuja e be twa me Abraham akoya kwasia wi asenye de wo Abraham Bemushe wo enne what camera si wanim e ka kire obi so bi o hia ni ba ofiase wo yare wo One day you hear me bassing. Well, Jimmy rough. One day you hear me bassing. Yes, sir. Say, fire with Jack. And you soon add to it. Moshe, I don't want to know who you saw. Voice now, or my essay, zombies now, more from UCSF. We used to have no Musudi. You, I do a bad was you. 2025, I saw you, man. Aha. You. And your social media now, what the Kata say, who was said to the our far, boys are, or more yet dirty job, Emma, Anna, with the phone. One target, mammy. I see it too. Addition and form and unqua etitia ponco so ampa. Who be a person can have been ready to suffer. The price for being true. My friendly numbers of a pick here. Came to me mail.
Me Abraham be say number. Many a lot of enemies just for saying the truth. Oh yes, Moshe, who nya dan for papa bia o. Now who ni papa ni say the obesity nya dan for papa. Oza we start CSF. Abraham be Moshe. Hello. Abraham be Moshe. Yes, Pacho Wanyes. I FM so fire woja. Okay. Eti say. Boko. Enti Abraham, when you feel 45, da be pa na abesua nyansa no gya nkala ne me. Wobetna social media ka kire me se me ye hia ni bi ba na me di nyansa nya me ho twom. Ada na akasasa. Kasi nga ifi nya fofi. Ana. Da bi Abraham be musa de na akasasa. Adai. No, me flow, me person yi ma no. O so se me hia ni bi ba na me di nyansa be nya me ho twom onungu ameboa. Why? Respect you. When you feel 45, who go 50 years, tie me, make me show nyansa kakra blam tie. Me show tie nyansa tie me. Aya okasa ma obi nkasa. Tie me. Me wa life say see and two pabla TikTok live. Tie nyansa when you 50 years, jai nyema kwala nyema no na wani. Ah? Ugusu rente. Ah, debi awa yesika ni ba na ugusu rente. Oh, aya de debi dem na sansa udi nkwasi asam dodo. Join it, me ba join it. Yes me show one. Join it say see ah. Yo. Me try. Power. Asia. Share. Aqua we pa. Was you joining me life? Omla life. Na yen kasa man to man. Me yen ni biba. Anam di mi onse o frɛ na no bɔkɔ to boase o social media den. Me show wa Abraham be mu she. Bla life me twɛn. Wa ma me san fla obiem. One target when you feel 45 years on common sense scratch say oh me too much na me mpe wo bi obabeka dan so for did natem akwa wait me didi wo tabatem otimi didi doctor o su be mpatem edidi me ma me papa tem on the yo I am the same one life me need life am a free and come back as me boa on mula life me chance is here me ne wonne just o jane ma ya kwantre tiam tie asem we dey moment to aso tie dey o kafa me I'll pick you Pastor Jesus the patron Martin rise up why also talk with humility patron Martin mo hwe dey o kafa me mo hwe dey ye ho tsi na mo bi small boy ye kura ye ne ya Small boy, oyeni ba komuni bre mo betra nungwa no hu se bibi ni echi shade na nkwasi asem bi abeka wanya bi bibi ni beti she sisi akobe onya ne hu se tem to bi kra to me de fire wuja e be twa me Abraham mpo she Ije wi asinye de wo Abraham be Moshe wo enne what camera si wanim e ka chiru bi so bi o hia ni ba fire wuja yo hia ni ba abesi ko chiru bi afi wo yare wa hu o jale wo na yo hia ni ba se o da wo na yo hia ni ba se o mi bisa o se fire wuja e yusu na adwene na didi Moshe na wo anya wo adwene na wo yusu o voice na o ma ye se zombies na o mo ayo ni se mi suro no blast time leso nkofo ne tum se mi mu ama no me metimi na hyiam from day 1 to the end de obeka ye ba akopɛ menye papa me de aduro me pema asa onyi hwe bibia kan biem o che Abraham be mu hye o che wa ma me san frew mu janso na me frɛ
Some na mo was na me frɛ life. Ana am antene voice. On one crime say obisi me talk with humility me for respect my audience. Wo see me ye ni biba. Ana mema ba ni ngwa be ye say twom. Number 1, opposite of ye ni biba ye sikani biba nti wow ye sikani ba ndɛn na waye. Number 2, ana nipa jimi na nipa na wa wonim nyansa no wo nyansa ni bu akwase esefosisi wo nyansa ni na ɛdɛn na wa make wo Abraham be musem pasa me kire wo pense menya mfie 45 years amiko 50 etese wo na ono na frame na me request so ono enyo ono How are you? Me pa Abraham be mushe was so about life still went me by fire wo jana ade ni be di agro me ye kwankyere tia pamo ho nipa me say Abraham be mushe kofa baabi me media social media say me nya kwankyere tia wa nyame ntwia meka afina wo be bre won say dump on uni papa ana wa sorry tia no uni papa We so adwene wo musu di adwuma ba go sia akọ wajimi pa wo ma ka cho se this year go sia adwuma okay na once dey fa go tu adwuma wo adwuma ba no sia wo life enye social media na uti a wo di kasa gagagagagaga wo didi se wo go share che da echi wo fa boys a omo ye dirty job ema wo ana wo dey fa wo na didi ska wo che da wo di mention any suma no so obi oyeni ba fa na che ho o di ento aso obi hu adehye na mfom ena nkoa etete apon koso ampa o si adehye na mfom na nkoa tete apon koso na wan na odehye ne wan ya akoa no wapun nyankopɔ apun Yesu din akoa we pa Abraham be muhye me se fa ntokwa bia obeku bia fa bla me so me di prophet fire wo jam pese me ni uhia ntokwa bia ne woni asofo mpanifo obeku na fa bla me so wan ni aponko na wan ni atete fom no wo dia wonya odihye o ana wo so a wonye akoa o wo dia wo ye ponko na nkasa yetena wo so no Abraham be muhye wo dia wo ye ponko na nkasa yetena wo so wo adehye ni apon ayifo ni na ba betena wo so enko ni na betena wo so won say won hue nyansa ubenya 50 years enkwala de woni be ye from me wo be se me kwase ase magime ya boa me nya hwe a emfa me ho because wo che me mfie bebre be mi di watem be kan wakoma nyama bia so abeka fa me ho bia waka wie I'm here to reply you ana mun say me ba life na me kan obi asema me suro say my friend in life on say na no bleo wa mo bla wo ko 50 years Jimmy wo social media sa be pimne na wo ka se de hutu nyame so no Bible say me hu otri ni a na sefo SS na de wan fa wan tu nyame se na wo bla ni nti wo pese obi fa nyame a won ko bla on I'm here for you wo so join me life oh che Abraham bamuhye usura na ntokwa usura ka me se usura na me ntwa so na mo mu CSS fo ne hin ne kura no ana me sopa no wa no na mo amaka obi apeso kan kure bia be ready to suffer asia de bia wo na wo kan kure wo no kura ba na wo kan hwe azan nipa ba ko pa ya Abraham bamuhye ma me nkyere mo Bishop Dr. Obinim eba so Abraham bamuhye be gina social media say Obinim ya zan wan obi anko na sole shopa no mo hwa de bi mo hwa de ade kyesa kwa no wagimi pa ni mo hwa de wagimi sin last born Abraham bamuhye wagimi sin me kat ya wo fia me na me ka me kyere no mo hwa de die church atesa akwa na so obi amfi na tina mo ne kasa na mo sakwa na wagimi pa ni wo kro ya beti Ghana fo ani se Obinim enye papa nti obi anko na asori na mo ya de kene Japan eba be expose Obinim mo akwa we ba life
Abraham Bem say by life say wa fa fon wa frɛ obi nim say one na one respond kene Japan one who say o the madwin di aglo obi a wuti YouTube wani every obi nim ho na obi expose obi nim a eden na wo fa kire kofa phone every bishop obi nim say one na one respond kene Japan enye sa na so libegu one adwe akwande nam na kire say eye jimi na wo jimi obi a wo so obi nya papa obi gu na so dia wo ko advice na ye dai na we obenya Ghana YouTube won kwasiafo obi odi Abraham Bem shirt bia ye kwasia obenya wo no mu di nachi no mu tie no sa word we pe na nketwa se obi ehu sakoa no wagimi nyansa wo fom wo se me menye papa ana obi gu mani ma ase eye den na wo kofa phone ebe frame se ma me respond kire Japan sa word ne penam di hu akoa no ne so ne fom ne na adwini na ode te Ghana yese mi so Abraham Bem shi mo dia mo he enyema miensa ana obeka to me so ma gazette ya to me so number 1 oyaza oye kronfo owompla asa eno no ma gazette gift you say was what gazette empress ma gazette ya to me so apart from Brabontin ya me kontokwa fucking boy wonim hu tantantan otiti wona social media unkofo mo 45 years e bob blood bi hwe omoma me na ade ma beto se me hia ni bi ba yes me hia ni ba of course na onyankopon so no ofa hia ni no de ni sima promate na bia na nya hia po me hia ni mo brofo pa aba na nya ho na ase wonya me ho na de wano aka so nya me be ma na ba mu life na wa wonya hia ni ba yi Abraham Bem say at your age said na egusu rent ma wo pasa wo so nyi sofu na nyi nyame ni a wo pa fa ho bo cheda 70 years cheda nti me di president da because ma dome wo na mema wo ne cheda so ntemate ma sa wo nyema ni na wo sunsun wo ya kwala ketewa kwawaduro so ne ko bu same se kwaduro so Abraham Bem say kwaduro so ko bu samase ne ko bu sa so fa wo ja so aye bibia ti amenti me be bu sa se yampa na wo so ye bibla back ne hwe de ni nyankopon so foolish boy. So about life. I don't feel wamba. Oh, I ain't fan. Oh, Timmy ma. Gaga in kwa. Or bad life I no be ye did. Some flame mote in the voice. Asa kwalapa. Small boy. Also small boy. Small boy over a class. Akoye Jimmy. Mo kan chance mi gusi o twa no. Ajay. Mami mo video ni we na me san fe ne back biem. Ajay. Bring a lot of enemies just for saying the truth. Oh yes, Moshe. Who nya dan for papa bia o. Now who need for money ni say the obesity na for papa. Also we start CSF. Yeah, enlighten you who say you are taking the right course. Yes, you be support to kakra no. We need papa when some we need bread any ungratefulness ni you know. When you so sana fufu ni na. Now the bisa who say identity na no bia na ntia. Now ni nipa de twa e basa. Ntie. Who person de bia wo detect ma. Yo. We are not on social media. Now, my dream and my zombies so much with here. Now, touch my dream, my say zombies. Papa, you can say, or no, Abraham Bem said Vianidi. Or no, Abraham Bem said Vianidi. Tama will be coming in now, and then tell me good. Yeah, me ya quantity in a town from the boy for the airport. They don't know you. Yeah, but I'll be blessed. Fucking boy. What domino? Apart from suffering no me no. Wa unko fo a woni omnam no. Omo so domem. Abraham pe baby fawo. Pe Yesu Kristo bi na fa abon bla na me mom paye mam.
apart from me so fire oja udi me maame ne papa te mama ya kwankyere tia wo no wa wo nkofo obi a odidi ma obi di no ono na edome wo ne no wo se wo be ble Asia, what better than my young boy, our friend, me young boy. I was see me ye ni biba, we ye ni biba better than Nungabe sound one. And then now young coupon our summon where Jimmy. O bosom na wudi na chini where Jimmy. Unyansa no so wo trim unyansa na Jimmy nyansa because nyansa ni na timi making life. One more kwasia wa yeda. Go and search the Bible. Solomon is the most richest person in the Bible because of requesting nyansa. Abraham, na me mlock Abraham Bemushi. Or hefa, na me sending request. Away. Me mlock Abraham Bemushi. They call blocking na yede. Me yan is sia. You can me nyede na me nsaka no kola me modai. Alright. Last year, you see winter, now my voice is sick. I can't now. Ufu say, speed. Daddy, make me put a B16 turbo engine. Me search the back la na omla. The person that need a cat. We can't know. I bet I did that one. That was the ordinary number. Say, I can't tell them in Tasso. Daddy, me pacho Abraham dem se me unblock no me block no me hade e fa kra me ba me ko type ni di won kwala me nyane se sie me be block so aye me dai asieto mama me ko ni life ne so mama me ko ni life ne so in fact from we call life in the society. Shit. Eba. So for do my temni na me na me no be kontokwa. So tinungwa me so tinungwa we me nti akire. Anu aka se me ti akire nti yo uti tinungwa me tinungwa no be amasole wo. Na le chese me nsuro. Avram Bemushi. Some saw our life, but we need life away. Avram Bemushi in the life anyway. And when you page. Mame mo obia typing di mame mo so na me. Mumwa me because oh trying to say my blocking me who no my body pages so me who saw our life ana Abraham Bemushi sana mabo wa any only life away everybody me nyankopon okay me more common sense. Common sense family. Yeah. Common sense family is my boy. The beard will just our life. Alright. Abraham, Saoshana life need me more. My main flower na yankasa. We enye kase bia be me guso search o life na away. The MTN number you're calling is currently switched off. Please try later. Wonim sa aponche. Na wo so be punya me wo bla wo be bla wasase so bi ni. Wo ma wa wo mka no munwie. Ade wa kodu mu phone. Me common sense so na mabo no. Ba cho mo ntse na Abraham be mu say ni page ni din. Mabo common sense still ba. Me jiga no papa. Me say me magazette ni e ma me ensa de ato me ho so. Onye papa.
oye kronfo on na ama na nakufo adwetini mu enye fa owo mpena asa bibia no Abraham Bamuse betimi aka biem omla bonten omra me twen no osia wonya mfie 45 wo ko obi so our life mama me link na esa oba ko kasa wo wa mama me link no because me hu ni life no mabo common sense emba mabo CSF emba mabo e cancer Abraham Bamuse eno so woni life eni oh mama me link ne la okay come me penta kwa enya no aho okay e dey if ala me ko bi ma fa dey to see me twantro I'll check my inbox. Let me check. Sure. Don't baba let's dig na me slow. Kwal we Jimmy Chenyansa. Me obisi me check me inbox na wa bibia ni wa ha. Abraham Bamuse and one amabo imeba and a comfort in dear baby Abraham Makoba Krakra. Oh, she Aquari .ben.Muse. So for you to strategy. Any Abraham Ben.Muse. Oh wait, me win the life no. Oh wait. Muse you say you are blocking me no osuro ni phone kra wadum no asia kwa utipe me. Oh, dan ka William adidi na tam ni gate ma cross ka beti na hwe o ma 20 na wa wo. Number you're calling is What do the phone? Please try later. Semi free class. Ana me yehia ni biba. Wow, yesika ni ba no na ana da na waye. Avrade, mumwa na miti enjoy ni akwa we life yi bi enne on ankobe hu o say he is on Facebook live. Okay. It's Facebook live memo day. Mami ko Facebook. Me sa TikTok no wo because ka so be join me TikTok. Meba Facebook. Memo part of Facebook ne din be what the common sense and asa Abraham Bamuse na. Part of mo me. Mami mo Abraham Bamuse na ansa. Bamuse. Good. Oniana. I thought yesterday past. I will teach tomorrow. Oh wait. As Abraham Bamuse bla life na wajimi. Me wa ha. E dey no ye. Oh wait. Also join me on TikTok. Ana Eni o wa fa. Oh wait. Abraham Bamuse o wait. Asiya. Oza wajimi uko 50 years nti ede na wuja to ma ho me do age na wadu na me sua nyansa me mejimi wo social media yes 2025 koye dwuma ko sua dwuma Chronicles of Abraham Bamuse. Okay, almost me more Chronicles of Abraham Bamuse. I could account it also. Asiya. Oh fui. Yes, me misudo. Hey, Chronicles of Abraham Bamuse, me boy, we never buy. Me who she any the abeni. Our life. Me here now no cause an them curtains no dey e can say bathroom curtains na abone them one. Me did na tem on the curtains happen na wa cause an ne bathroom curtains. Bible I won't person dey bia ukoti. Ma me ko Facebook as obi send me hi so no a.
Masa momo boy me who know. Obviously, we'll move off in the old place. Said that the current down man 45 years. Was here to Uti penny me. Almost me be do what I'm saying because we're Jimmy. Abraham Abraham Echon Bamushe Blam Echawo Oni akwane fe ni P Black me twa mu ni na I saw live on Facebook anyway na obo ma twa ni sa opani ma bo Chronicles of Abraham Bamushe bibia ni wo ya aba Pose my blocking, my flow life, my flow phone. I then I what do my phone say CIA. What do my phone? The MPN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MPN number you are calling is currently. I feel no about life. Abraham Abraham join me TikTok. Asia wanim so obi oyi magic wanim ti so obi oyi magic papa panimu a wagimi sa me say bla bla Facebook TikTok live asia me kotin ase kurasi ni bi ba waba krom wow yesika ni bi ba na hwe ho said that when you sin wo yamo ba na rent down man asia wo de wo betoto me come live ya me yo ni na so eda Facebook men delete watch na Kedanim our life way Facebook na me one Facebook ni Chronicles of Abraham Bamushe one na me we na we no ye our Akwano kinka Bible kwale ana no ye mehi Asia mama tire Abraham Bamushe ase kakla na yemfe hu nipa boni ni baako aye nipa a woni nipa nante na nche na nipa le from Abraham masan asori etia akwa we papa we mine we a o TikTok ye onya ema wo aduane di ena wutimi cassette ya no mine we malaki video Nicola my way on the mawa aduane di we na mawa aduane di as na why account for the amana don babalistic adome ana me so ma ya kwankyere gu so na kwa we pa nti obi timi ntuni fo say ne ma behwe ni videos na omure be ho ne ma behwe omu videos na ne ma rebe ho ana wa won kwala 9 uko 50 years still Jimmy nkwa on se sa wadwenda onkosua adwuma youth na ya utu omofo so onkosua adwuma omosua Abraham Bamushe onkosua adwuma mimi ti awudi mata mimi ko school etebusia fire oja a video no na mede ababe somu no sene enim se Abraham no wote na wonka na asem mfa ne hunni no enim se sene etie bia sene etie bia no se Abraham ehu video ya wono so baba bonten ababe ya response e de ama fire oja se oni ni behia no medi bible no anobaya baye se woni ni behia no wa kire na se akire sene wo kan ye no wonim ti obetu mira kire sie e de akire no bebi ebekwa akosi bia no ye ma waso embu won ye be san de aba na me de aba be somu mesrew na waja wo comment e wo video yi ase e de ama na fe we me subscribe button so e ye too much gh e ya kan na fa do ne kan ho o de be o ne kan ho a upload bia too mo on first person na on sa ebetimi aka all the social media handles okowa e ye too much gh e ya like it share e mo nyabi so enye bi hwe makra